бо омади фасли баҳор ва наврӯзи хуҷастапай сабзпӯш шудани талу теппаҳо дар ноҳияҳои ҳудуди вилояти Хатлон мусобиқаҳои миллӣ миёни паҳлавонон аз рӯи гӯштини миллии гӯштингирӣ роҳандозӣ мегардад. инак ин мавсим фарӯ расид. дар деҳаи оби мукии ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Ёвон бо иштироки беш аз 1500 паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои ҳудуди ҷумҳурӣ гӯштини миллии гӯштингирӣ баргузор гардид. дар заминаи дастур супоришҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти байналмилалӣ гардонидани гӯштингирӣ яъне гӯштини миллии тоҷикӣ имрӯз дар асоси нақшичорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон варзиши вилояти Хатлон дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия махсусан дар маконҳои махсуси гӯштингирӣ мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намуди гӯштингирӣ бомаром идома дорад ки имрӯз мо дар яке аз ҳамаи гуна мусобиқаҳои сатҳи баланд сатҳи ҷумҳуриявӣ қарор дорем ки ин ҳам бошад дар деҳаи обимукии ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Ёвон бо саҳми соҳибкорон шахсони саховатпеша ва саҳми маҳал ҳамаи гунаи чорабинии сатҳи баланд роҳандозӣ гардида истодааст ки дар мусобиқаи мазкур имрӯз аз тамоми қаламрави ноҳия паҳлавонон барои ба даст овардани ҷоизаҳое ки аз ҷониби кумитаи тадорукот ба пешниҳод карда шудааст қувваозмоӣ карда истоданд ва ногуфта намонад ки дар заминаи ҳамин гуна нақшачорабиниҳо бо усули деҳа ба деҳа ки гӯштин миёни ҳамаи деҳаҳои ноҳия рафта истодааст дар асоси нақшаи мазкур дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҳамин гуна маъракаҳои муҳим варзишӣ роҳандозӣ карда мешавад. дар идома низ ин иқдоми пешгирифтаи ҷавонони деҳаи обимукӣ аз ҷониби ҷавонони дигари ҳудуди ноҳия баръало дида мешавад ва роҳандозӣ карда мешавад. дар ноҳияи Ёвон мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ дар сатҳи баланд гузашта истодааст ки имрӯз дар ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Ёвон гӯштини калон баргузор шуд ки зиёда аз 1500 паҳлавонон иштирок доранд ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳастанд, аз ҷумҳурии ҳамсояи мо Ӯзбекистон низ иштирок доранд ки дар як сатҳи баланд баргузор шуда истодааст. дар оянда мо тасмим гирифтем ки ҳамин хел мусобиқаҳоро зиёдтар кунем ва паҳлавонои пурқуввати ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳуриро даъват. дар замони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон зери ҳидояту дастгириҳои ҳамешагии варзишпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ бахусус гӯштини миллии гӯштингирӣ аз нав эҳё шуда мунтазам рушд меёбанд. ин аст ки дар ҳар иду ҷашнвораҳои миллию давлатӣ аз рӯи ин намуди варзиш мусобиқаҳои бошукӯҳи сатҳи гуногун доир карда мешавад. гӯштини миллии гӯштингирӣ яке аз намудҳои маъмул буда дигар намудҳои гӯштин аз он сарчашма мегиранд. гӯштингирӣ дар байни аҳолӣ мартабаи баланд дошта ҷиҳати оммавӣ гардидани тарбияи ҷисмонӣ воситаи асосӣ ба ҳисоб меравад. баргузории ҳамин гуна мусобиқаҳои варзишӣ аз як тараф барои бедор намудани шавқи наврасону ҷавонон ба ин намуди варзиш бошад, аз ҷониби дигар иштирокдорон аз ҳарифон ва дигар варзишгарон маҳорату малакаи навро меомӯзанд.
گوشتن یکی از مال ملی خلق تاجیک است. همه را به نظر گرفته پیشوای ملت در عرصه بین الخلقی گوشتن ما را جهانی کرد. اجدادای ما 1000 سال پیش میکردن. اگر اویله دا فرزند تولد میشید فرزند گوشتن تحصیل کرده میدادن. این همه را به نظر گرفته در دهه ما جوانان ما خلق ما نوروز بین المللی همه جماعت را تشکیل کرده. در جماعت ما همه پهلوان های جمهوری تاجیکستان ای خطلان زمین، کلاب شهر، وخشان زمین، رخشان زمین، سوق و بدخشان حضور دارد. همچنین جمهوری برادر ازبکستان برادرای ما اشتراک دارد. در مسابقه وزنهای 60 70 80 90 جمع 100 توفهای ارزنده میگیرند. این مقصد جوانان را به ورزش جلب کردن به طرز فرجات سالم برای مدافع دولت تاجیکستان است. در مسابقه گوشتینی ملی گوشتینگیری که در یکی از موضع‌های زیبای دهه اوبیموکی نوحیه یوون تشکیل و گذرانده شد، بیش از 6000 نفر مخلصان جمع آمده بودند. در مسابقه گوشتینی ملی گوشتینگیری پهلوانان نامی کشور زیادالله پهلوان با تخلص دیو و خور محمد از دهه دستگیرک، فردوس پهلوان از شهر کولاب و ددخان پهلوان میان دوستداران این نمود ورزش محبوبیت بیشتر و مخلصان زیاد دارند بین هم و آزمایی نمودند. در چنین مسابقه هایی که در میان تل و تپه ها گذرانده می شود، تحفه های ارزشمند یعنی به قول مردم سالم گذاشته می شود. در این چرابینی ورزشی نیز 2 شاهجایزه نقلیات سبکرو گذاشته شده بود. نخست برای به دست آوردن طبق یعنی شاهجایزه اول پهلوانان شناخته الیاس از دهه اوبیموکی و جهانگیر از شهر دوشنبه در رقابت شدند. در نتیجه با یک پرتافت زیبا جهانگیر پهلوان توانست غالب گردد، اما داور مرکز این پرتافت را قبول نکرد. با همین شاهجایزه اول نصیب پهلوانان نشد. برای گرفتن شاهجایزه دوم پهلوانان نامدار کشور فردوس پهلوان با ددخان پهلوان با هم سبقت نموده. با گذشت وقت هر دوی پهلوانان نتوانستند رقابت سالم نشان داده برتریت خود را نسبت حریف اثبات نمایند و صاحب شاهجایزه گردند. همین نتیجه گیری ها بود که هر دو شاهجایزه ها را پهلوانان نتوانستند به دست آورند. شاید از رفت این نیرو آزمایی ها نگاه داوطلبان تغییر کند و در مرحله های بعدی به گرفتن شاهجایزه و یا تحفه ها کامیاب شوند.
гӯштини миллӣ гӯштингирӣ аз бозиҳои варзишии сирфмардумӣ аст, ки миёни сокинон маҳбубияти хос дошта, аз давраҳои дури таърихӣ дӯстдорони ин намуди варзиш бештар бо фаро расидани фасли баҳор дар сарсабзу гулпӯш шудани талу теппаҳо макони мувофиқу мусоидеро интихоб намуда, сабқати ҷолиби гӯштингириро миёни паҳлавонон доир мекарданд. дар ҷамоати деҳоти пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз низ бо дастгирии мақомоти маҳал ва ташаббуси соҳибкорони боҳиммату ватандӯст намудҳои гуногуни варзиш ва хусус гӯштини миллии гӯштингирӣ миёни наврасону ҷавонон тарғиб карда мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия ва иқдоми сокинону ҷавонмардони ин деҳа ҷиҳати ташкил ва гузарондани мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ миёни паҳлавонон таъмин намудани ҳавасмандии онҳо тӯҳфаҳои арзишманд аз қабили автомашинаи сабукрав, асп ва даҳҳо тӯҳфаҳои дигар пешкаш карда шуд. با تشبوس مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرتوز و بخش کار با جوانان ورزشی ناحیه شهرتوز مسابقه گوشتینگ ملی و گوشتینگیری در بین جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه برای جلب جوانان در جماعت دهات پخت‌آباد، دهه قرشواق مسابقه گوشتینگ ملی برگزار گشته است که زیاده از 10,000 شهروندان ناحیه به همین مسابقه جلب کرده شدند و از جمهوری ازبکستان هم ورزشگران در همین مسابقه گوشتینگ ملی гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштини миллии гӯштингирӣ аз қадимулайём ба мардуми мо мерос омада, паҳлавонон ба таври инфиродӣ дар майдонҳои ҷашнӣ бо ҳам нерӯозмоӣ мекунанд. яке аз бартарияти ин риштаи варзиш миёни сокинон дар он аст, ки барои баргузории мусобиқаҳои анъанавӣ бо иштироки васеи варзишгарону мухлисон дар ҳар як гӯшаи ватани азизамон гузаронида мешавад. сокинони ҷамоати деҳоти пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз бо мақсади гузарондани гӯштини миллии гӯштингирӣ дар як гӯшаи деҳа майдони махсус омода намуданд, ки барои гузарондани ин мусобиқа мутобиқат мекунад. дар ноҳияи шаҳри Туз мусобиқаи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ рафта истодааст. дар ин ҷамоати дурдастарини ноҳияи мо, яъне ҷамоати деҳоти пахтаобод мебошад. дар ин мусобиқа зиёда аз 1000 паҳлавонон ширкат варзида истодаанд, ки мо кӯшиш ба харҷ дорем, ки дар оянда низ чунин гӯштинои миллиро дар дигар деҳаҳои ҷамоатҳои ноҳияамон баромонем. сабқати имрӯза нахуст миёни кӯдакону наврасон ҷараён гирифта, дар навбати худ паҳлавонони наврас низ маҳорати гӯштингирии худро бо нерӯозмоӣ ва нишон додани маҳорати хуб бори дигар имтиҳон намуда соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд шуданд.
من آریف جانزاده کاوکلا از شهر دوشنبه از ناحیه رودکی می باشم. من در زل رستم با کیف مشق میکنم. ما این روز با گشتینگی نوروزی آمده. من امروز با 2 نفر گرفتم، 2 نفر را غالب شدم. من میخواهم در آینده مثل تیمور رحیموف پرچمبردار دولت باشم. дар ин тадбири варзишӣ паҳлавони шинохта аз минтақаҳои гуногуни мамлакат ва берун аз кишвар иштирок доштанд ва байни ҳам нерӯ озмоӣ намуданд. дар радифи даҳҳо паҳлавонони наврасу ҷавон ҳамчунин дар ин мусобиқа Саидмӯмин паҳлавон ва Бектемур аз ҳамсоя кишвари ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ҳам рақобат намуданд. дар натиҷаи нерӯ озмоӣ Бектемур паҳлавони ӯзбекистонӣ дар ин рақобат зафар ёфт. чуноне гуфтем, барои таъмин намудани ҳавасмандии паҳлавонон аз ҷониби ташаббускорони чорабинӣ як автомашинаи сабукрав ҳамчун солим гузошта шуда, барои ба даст овардани шоҳҷоиза паҳлавони кишвари мо Давлатшоҳ бо паҳлавони ӯзбекистонӣ Зоҳид Паҳлавон дар рақобат шуданд, ки дар натиҷа Зоҳид Паҳлавон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо бартарияти бештар соҳиби шоҳҷоиза шуд. ёдовар мешавем, ки чунин тадбирҳои варзишӣ ба хусус гӯштини миллии гӯштингирӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва соҳибкорони боҳиммату ватандӯсти ноҳияи шаҳри Туз маротибаи аввал набуда, балки ба таври ҳамешагӣ ташкил ва гузаронида мешавад, ки ин иқдом боиси рушд ва ҳавасмандии бештари варзишгарону мухлисони гӯштини миллии гӯштингирӣ мегардад.